crossover okay anyway rồi nókin Valte hun hi chep sia hey tu na hirin program ti sang choi tu te mi nen du mi du sakalo ma tu wangin tu na hirin enge ni basketball hi MSL hi mudan ka shadua MSL te na sign garinga zone ta ron pe chok thina tro enge mudan shim MSL enge improvement hi huam mu khop mai live nge in TV ka lewen thina ma se a mun nge en chu lo zia an thato MSL khel pa chin MSL player ni phachin chu player chin am lo an shooting a thavek tu ma underestimate su in look down MSL khel phatini chu an sang te mai ni Mizoram Delhi Punjab Vairam zo en vek MSL chu asang Mizoram league in el sang ber player an thavek to an shooting a thavek to in zir tur kan ga ni chu wang su ne ka chau na chan tu na all star en tur hianin mu na ma an thavek to di sari na kren thai khel phei chu pro to larin ran thai a pro tu na hi mizo player ai mu chin an tu player try ti ber nge neng pani thum vel tal soi thengem mizo player try ti hawang mizo player trap to ma tu na hian pali tiro pali pa mo thi thong sari na ran thai edi zai than mo ya hi ji mo ga rebound offense ring lo offense line defending ai pe mo tu ne defense that lo chuan edi zai than mo ya casual hero improve ko mai tu na MSL9 hi BCA kheli hi ti ko sa da tanga ron luthimo hi thato ron thakop mai pakhat pangang ro pakhata hian MSL player chuan mizo chuan ngara kan sei zonu na point guard big man Matthew ani le okay ani le ei position basketball again i position tu shooting guard nge point guard nge small forward le shooting guard ke ka duwa ma se ka shooting la thatok lo ni shooting guard position tur chuan ka shooting form ala dikto lo te na voi ria tal ka lungai shooting guard thatur chuan te na voi nga se ka lut tu shooting guard thatur chuan 10 time 8 time basket ka convert ngai te na 5 time to mid range ka la lut ta ni 8 time ngai shooting guard tur chuan small forward ka tlan thina ni baseline anen mo point guard thi ka chaka ma se point guard tur chuan ball mit sakte nga thuak sakte ma se ball ka mu chuan ka convert thayo free a chon miss me lo ka thok thai ka la zuang thai ole ei hun chep takara upaltian kom na hun minon nei thekan ina dur tlang chho wang maya achunga lom thu a seya uvalte hi hei abula amna ngai kan hai muwa parcel thattak mai fit thattak mai ni ti sia thea ama en der pon phekokte nei mo ma voina ina ron lenglut ve du hi kalom tak me ani uvalte chunga lom thu ka sei ni thank you la kalom kanin chipe ikal zel tura patheri mal som che sela tlo tak huni man zel thainan du sa na han che ni saro all the best ole we better say amen so ni voi alas not I'm a basketball player khamin ti sak thai se ani kha ama engene yang idu churon soiro ama basketball player ti kha ho in mian ti sak thai I'm a basketball player now I'm 30 years old now I'm leaving scholarship to Puivang now I'm 30 years old now I'm leaving scholarship to Puivang scholarship idu tak suran soiro le kalau men sorang se ti kha to ka an miron cricket sia ka shooting latra all the best any bullet chop down here ole is a buying pots thank you RaLa zana magani mudon ne guys is life lama Instagram la po kan na tisun som mai thai nei tu na